Times of Mizoram clear tu te tun tum churam chung politics criminal law dan le thupek thar July ni khatatanga man tan tu chungchang hi kan ngai thlau don nia British hunami to Indian Penal Code IPC Code of Criminal Procedure CRPC le Indian Evidence Act 1872 te thlak na tur ani a achip charin kan soi man don lova a riat po kan la hmel riat lo boka chanchin busang sanga commentary kan mu te tlemazong kan tar lang thei don chawani Jun ni som Parukhan Law Minister Arjun Ram Meghwal chuan chipchiar taka soi ho na nei ani nuwa India ram chunga dan le thupek bihchianna thila inrem na tur dan thar hi July ni khatatanga man tan turani ti apuanga heti lai hian BJP state ni lo zong chuan man mai a har sat tur thule en non le andu thu an soini Law Minister ero chuan hun rei takatanga colonial laws British hun lai dan te thlak du na kan nei to a tun hai thil malak na ani lo he dan thar tur te hi High Court Chief Justice mi som paruk zirna in panga Law University som ni pani ten an thuron te an thlena Parliament member zong po an ngai dan soive tura hriat tirvek an ni chuti chungchuan MP za som ni pani chawin channa an pe tin India Rama Legislative Assembly member zong ngai dan soi turangen an ni a MLA zani som seri lekin channa an pe azau thei ang berin kar soi howa amaro chu mi zong in ngai dan an soi wani ati India Rama hian MLA sangli za som ni pathum velan oma zani som seri lekin new criminal law chungchang ngai dan le thuron an pe ti na ani Mizoram MLA jinga thuron du dan juk thlenve an omangem o heti lai hian West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan vo in June ni som ni pakhat khan Prime Minister Narendra Modi hena ziakin ngen na athlena criminal law dan thar pathum man tan hun hi ti khotlai turin angen P Banerjee chuan criminal law thar nol na lam ni lovin ngai poimo zualte parliament na soiho na hun siam adu thu aziaka Trinamool Congress Chief chuan criminal law thar pathum hi Lok Sabha MP mi za somli paruklai suspend an nilaya pass ani a sarkar kal chuak tur khan soiho na funfe omya lovin apasa khamini khan MP za zet parliament atang no chua an ni a MP suspend zong za somli paruk an ni tin aziak bok mithiam le challang sangthum zarup ayatamin criminal law thar hi ti khotlai turin ziakin ngenna an lo thlen to a chungzinga chuan social activist lar Tushar Gandhi Major General retired Sudhir Vombatkere Testas Televat Kavita Srinivasta Sapnam Hasmi Mallikarjun Kharge President Indian National Congress CPIM General Secretary Sitaram Yencuri tepo antelani tin Aam Aadmi Party CPI General Secretary D Raja DMK President MK Stalin National Conference Houtupa Farooq Abdullah JMM Samajwadi Party Uddhav Thackeray Shiv Sena le Opposition Party zongin new criminal law du lo na an lo thlen to bok Opposition Party leader te hian dan thari en non ni se debate thatak na ya soiho zet nuwa mantran chau turani ti in an du dan BJP sarkara an thlenani engpo ni se criminal law dan thar pathum te hi han phel riat kan tum don nia Bharatiya Naya Sanhita kumza somruk pathum lai kan lo man to Indian Penal Code IPC chu Bharatiya Naya Sanhita BNS in athak dona amhing ang rengin adan tepo adang lam to hle don ni in an soi lo lang sarjwal pakhat chu section 4 hnuaya hremna chu community service punishment in a form of community service ti ani a community service ti hi chiang takatarlan na aum lova hremna petu police emo zat stengai dana ain hat don chuan human rights paljut na nasatak athleng thei don ani BNS dan thara hian mi pat mai chiat na thila poi khoi na chu hremna na tak ape a kumsom thleng lung in tan theina le poisa choi theina ani sexual offense te chu kana yang che tia mut pui hnuwa nei du le silo chuan hrem thei mimal ni na identity thup chunga midang vador emo chu kati sakang che tia mi bum tumte awai chuan soi kim sen ani lowang rugru kidnap poisa in lak tak diklo takaram leile hral cyber crimes eile barzon na konga poi khoi na in bum na ral thuam rui hlo
dan lova sumdong in ruk bo tiang te hi hremna anadon hle ani BNS dan chuan ram in pum khatna zalen na le in lungrual na ti chezonga che te chu terrorist act le national security hong thei ani ti in terrorist anga ngai ani dona IPC dan hnuaya hremna ayana jok apebok tin mob lynching mipui kuta thina athlengani chuan anvain hrem tur ani a hremna hi death or lifetime imprisonment ti ani top maya mi panga atanga chunglamin tu emo an tha chuan mob lynching ti na ani mob lynching zongjong ero ahuam vek lovanga death penalty or lifetime imprisonment om theina chu chi sakhwa punrong pian le burna trong namle hetiang thila in thana hrim in musit na rong kaite ahuamani Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS dan thar hian Criminal Procedure Code CRPC 1973 athak ve dona dan kalphung adang lam to don hle ani thillang sar pakhat chu ko tina rel mek tan ina umte avoi khat ti swal na po ni se hremna masa ko tin alo pek to chuan mun thuma thena mun khat tal atan ma chu bel thei ani don lo aom zia chu thubuai aoma kot pakhatin kum khat tang turin hremna alo pe to a kot sangzo ka an khinga ma se hemi chung hian thalital atan ma chu bel thei ani don lo ti na ani chuwangin thubuai nei to chuan bel mu ahar sadon hle ti na ani thei bokang dan thar le chu mi tu pok kum sari ayarei hremna amu chuan forensic investigation angai ngei to a forensic mi thiamten poi khoina huna evidence le record te an siam angaya state in forensic laboratory le facilities man ruwa ani thattok lo chuan state dangami amhang thayang hemi in puacha na tan prime minister modi chuan jun ni som pakwa khan crore sang ni jani som nga pali point pali pathum alo ruwa man to ani ma se july thla man mai to turani a forensic facility in dailona anasale donani tin court rorel na achak theinan heng te hi dan tharani pakhatna pong sual thubuaya endik tu medical doctor in nisari chung investigating officer hena report apeturani pani na nisom thum chungin argument in hial na te thutluk na siam turani a nisom rukhleng ti khotlai thei ani ang pathumna atwar tu victim te nisom ko chungin mason na anril thria turani palina session court 10 hearing an nei atanga nisom ruk chung charge sheet an siam turani court rorel na in dot dan magistrate court he court hian criminal tamjok arel thayang session court he court a hian magistrate court atanga appeal te session judge in angai thlang high court criminal le appeal te arel thayang supreme court court sangber hian high court atanga appeals arelanga tin tul ati thila ain rol thayang CRPC hnuaya court siam theina mi puinwai som ayatam omna khopuya metropolitan magistrate din theina chu dan thar hian athai bo tabok Bharatiya Saksya Adiniyam BSA dan thar hian evidence act atha kanga electronic evidence thila thil thar atam donani dan lam thiam te chuan criminal law thar te hi en non ngai ani a hetiang tu ro ro hi chuan dan hluite amendment manga siam that mai ni se anti hloma dan thar hnuaya India rama poi khoina ane phana tur an mulawani July ni khata tang chuan zirlai bu atanga kan lo hriat ve neu te kha arin tlak to don lova inti advocate deureu te po in zir tharvek kan ngai dona mi pui ain kordum hate an buai jok mel tlatani